Dala ka jong ka khmat Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulalap haba ulalik jingo ya kathan Ranikor bat poi ha Shnong Koraibari baki don arkan hun kinong shong Shnong kawe ka kan hun kayo Khaw Ration bat ya kawe pat ka kan hun na penduk Khaw Ration da utrai dukan di Khaw Ration ubakerteng uwelwering armarang kakan hun kabalasya penduk Khaw Ration kala ut je Konrad ya kajing kentaj uwelwering ban sam Khaw PDS katkum ki kendon ka an National Food Security Act ki balamang ban ai Khaw Ration Shillong yeng long sem ki ba hakinong kendong bat ki baduna kajing yo jingkon hakajing kini Khaw Ration kala long kadaw ba bakani ka Shnong kala pai arliang kaliang ka ba kemen bat kersan ya la kajing le Shillong khmat uwelwering armarak bat kaliang ka ba ya persya ya u ya kilong yeng ki ba persya ula penduk thiau ban ai Khaw Ration Menteri Rangba ulah hukum ya ka Director Food and Civil Supplies kong Anita Khubor ban betha ya UDC South West Khasi Hills ban penlong kajing tokit halor kani kajing ut jong ka gunhun ka bam yo Khaw Ration bat ya kajing le donbor jong welwering armarak ha kani ka Shnong haka khat nyo tarik rampang la penlong ya kajing tokit babnia ya kijing le jing kam jong uni utrai ka dukan ration la kibreu ka Food and Civil Supplies nama korwat ha Shnong Koraibari da shisha la syam uni utrai dukan ula penduk Khaw Ration shibun kilong yeng long sem la shisnem tam bat don ru ki baladuk Khaw palat arsnem Mardor Khubor Senshar District na South West Khasi Hills kila slot ya ka license di Khaw Ration jong welwering armarang la hukum yu ban pen pilot ya ki kot kisla DC office mo korwan UDC South West Khasi Hills ula hukum ya ki pulit ban ujor ejahar persya ya welwering armarang Lakmi lenti nang ni syakmat kilong gieng ki baduk Khaw Ration ha Shnong Koraibari kin yo bamja kedang nang ni syakmat